Assalamu alaikum, Каракол ТВ каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн 15 октябрь 2023 жыл. Силерге Каракол мал базарын тартып бермекчибиз. Бука канча экен ешеп? 80. 2 жаштык кой, 1,5. Kançadan boldu ya bular? 17? 34 köy ökönü. Erkek torpaklar 17'den boluptur. Karmak turasın mı? Aa, karmak turayın. Eki torpak kalınıptır. 17.000'den. Az biraz tasarruf etmeyin. Ne kayakta olasın? Numaramda az olmayız mı? Ya. 100 milisitanç. 100 milisitanç. Hayra soda oldu da. 500. 111. Bizim ha. Da tatlı. Жақсы алынды. Қанша екен я бұл? Қошқар бö? Қой дейді, бұйрықты қой екен 18 дейді. Қозылар қаншадан я? Шептер, қозыларды қаншадан да отасыз? 8'den. 8'den erkekler mi? Urgaçlar ha? İki urgaç. Biri çimçilgan, iki urgaç deyik. 8'den de otuz. Baylangan mı? Etti. Etlerin var. Et. Semiz be? Semiz demez. Etli. Toluk eti var. Ortadan doğru. Kozlar kançadan eken yaşap? Erkek urgaçlar mı? 6'dan deyik, jalan urgaçlar eken. Mo merinos kozlar kançadan eken ya? 8. Şef Moğol, kunajın kança eken ya? 40. Kança olsa örüp salasыңар? 39. Gene de kunajın eken. Kança eken ya bu? Erkek torpağı. Kança olsa öreyinde otasыңар? 35'ten öyle olsa ya. Uyslerdi ki şeptir. Qoçqor kança eken mo? Qoçqor da ya, qoz qoçqor. Kança da otasыңар? 8,5. Yetti mi cebimde? Orta. Kayaktı hava. Tüpe. Assalamu alaikum. Uyuңuz kança eken? 45. Жасап қалған үй ғой, 40. Қанша беріп атышат? 40 böyle. 40 беріп ата ғой? Бербейлесіз 40-қа. Боз ғой? Boz dekoratif. Қаншаны туйды әлі? Ben tüydüm böyle 5-6'ını. 40 беріп атыптыр, бербейлі екен 5-6-ны туған дейді. Жасап қалған үй екен. Бұл қанша екен ешеп? Ассаламу алейкум. Қанша? 40, 40'da atıptır kulağın. Bey kança oldu ya vaykesi? 130 boldu deyip mal beyni. Жақсы sındı beyken. Neytti de okşayt. Ecem o torpak sizdik köy. Sizde hem ne var Ece? Torpaq torğançadan eкен ya.
30'dan qancha bolsa berесиңер? 27. 27'den. Buğunazın qancha eкен ява? 30 bolбой o ява, berekesin bersin dep. Yok olmadı. Жоқ tüyü жоқ dechele ява. Ya. Muzoları mı? 30'dan duruyor. Emal erkek bolup atpay oyma. Urgaçıdan duruyor da erkektir. Törölgönü menen spross çava, özüm bolup. Oo. Bu kulun qancha eкен ya? Ya. Qancha oldu? 30. Urgaç kulun eкен. Şep, buyu qancha? 50? Qanchani tuy yegen bul? 3'tü? Bul qanchani tuy yedele? Olmaydı. 40 da. Ben alıp 30 bolboy qalat ha? Elder 50 desem 40 da orada böyle. Oy 100 desеңiz деле sizdin mal просто çö 600 son bolup ketpedi. Это твои проблемы. Аласың 40'a. 30 qalayınca alıp satarmın. Ya perikupşik. Негізі қанша 35 бол беріледі, 110'ны басып алып. Bu qargan uy bolup atpay, bu at korumga ketse, eyti olsa da biraz жақсы болот эле да. Ойлонуp көрүңүзчү 30'ga, az bir qıdırıp keleyин эже. Bu tokol Gunazın qancha eкен şep? Ya. Ya. Jetmiş bolboy o. Ya. Qancha ekan? 70 turala go. Eyti деле ошуrak eкен. Urgaç torpaq qancha eкен yeshep? 26. 26 ya. Berip atışabı ba? Berip atışabı. Öңürü başqaça eкен ha? Qancha deysiz ekan? 26. 26. Uy qancha eкен yeshep? Qancha da o'tibdi? Ha, uyuңuz qancha? 65 dedim aytam. Ba berip atabı? 60'қа берген біз. Qanchani tuy деле бул? Иә. Qanchani tuy деле? 4-ті 5-ті туған үй бар. Өзім. Жақсы екен, қымбат екен, өте мөте. Urgaç torpақтар қаншадан екен? 33'te mi o çolları? Бұл еркек пе? Yok bu içteki. 30'dan beresiz. Қымбатырақ екен, biraz. Uy қанша екен, ya? 60 болса, ya? Қаншаны tuy екен бұл? 5. Қымбат екен. Kunazın qancha eкен, ya? Бере тұрған жеріңерші? 64. Туйлек kunazın ғой? О, тыйлек. Етіне жараштырып айтып көрбейсіз бе 50 деп ана содалашалы я. 63'ke. 63'ке. Baksana etmeyin. Бұлар қаншадан екен шеп? 9'larında қаншадан болса өресіңер бұл? 8'den he? 8'den 8'den болса өреміз дейді. Мо гибрид қозы қанша екен я о? Кичинекей. Арығымыз, иә. Кичинекей қозы. 4 жар. 3'ке өрбейсіңер he? Жола 3'ke, 3'ke gelip. Ala getir. О, ба біліп жүрім, ба, кейінгі базарға. Бұл қошқор қанша екен я? 120? Қайсы линияныкі? Чүйден келген, линиясын білбейсің, е? Қанша тіш? 4 тіш. 4 тіш, е? Бойы қанша? Бойы 98, е? Қанша өрі отшатты? Же бербейлеу ба? 100 берді, е? Ешкілер қаншадан екен енем? Я, бұлақтарың 4,5-дан? 2'den бербейсің, е? 2.000'den 4'ке. Я, болбайды, е? Urgaç o.
Şef, torpaqlar qanchadan ekan erkek? 33'ten. Bereriңерчи. Ошо беребиз да. Şef, qancha? Qancha olsa beresiz? Keltirib aytыңыз. Al. Қалай? Ой, Галайын алып қалыңыз азыр, арзан эле кетип атат я. Қайтып алам алып қалсам. 23 болобу? Жок. Жоқтың түйі жоқ десе де я. Қанша қылып бересіңіз? Справкасы да жоқ та, я? Жоқ, ештеңе. Я. Ештеңе жоқ. Паспорт? Жоқ, ештеңе. Сіздің паспортта жоқ bu. Жоқ. Мейлі тарт болды мұна. Өзім жоқ. Номеріңізді алып қалалы. Мейлі тартсаң, кнопканы 23 мейлі, паспортыңызға әметпейлі 23 қылып бересіз? Я. 27, 28-ге бермей қойдық. Ем ал, жана болчу да. Азыр эле сордук. Ой, жөнгүлөч. Қаншаға сұрады дейсіз? 28. Береріңіз эле 26 ошондо, я? Я.